Imammanni misooma magaalaa fi konistirakshinii haaraan qopha'aa jiru rakkoolee misooma magaalaa danqanii furmaata akka ta'e ministeerri magaalaa fi misoomawwan bu'uuraa beeksiseera. Wixinee imaammata kana irratti waltajjiin marii qophaa'eera. Anwaar Firrisaa gabaasa dabalataa qaba. Waltajjii marii kana waltumsa magaalota Itoophiyaatu ministeera magaalaa fi misoomawwan bu'uuraa waliin qindoominaan qopheesse. Imaamanni misooma magaalaa bara 1997 eegalee hojiirra oolaa jiru kun bu'aawwan hedduu fideera. Ta'us lakkoofsa jiraattotaa fi magaalotaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiru waliin kan deemu miti jedhan ministeerri deetaan ministeera magaalaa fi misoomawwan bu'uuraa obbo Faantaa Dajan. ከተሞቻችን ለኑሮ የሚመቹ ቀልጣፋና አገልግሎት የሚሰጡ አይደሉም። ቀልጣፋ መስጪ አይደሉም። ከተሞች እንደምታውቁት ለምን ሆነ? ከተሞች ዋነኛ ግባቸው በቀደም ስንለው እንደነበረው ሂዶ ለሰው ልጆች ኑሮ የሚመቹ ጽዱና አረንጓዴ ከተማን መፍጠር ነው። ግባችን ዜጎች የሚጠቀሙበት ዜጎች በፍትሃዊነት የሚገለገሉበት እና የሚጠቀሙበት የጋራ እኩል ሀብታምና ድሃ የማይለዩ ከተሞች እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ግን ይህም በማድረግ በኩል ገና ብዙ ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ይህን ስራ በስፋት ለመስራት ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ሰፊ ስራዎችን ለመስራት ጥረት አድርጓል። በተለይም አሁን ከለውጥ በኋላ ለከተሞች ትልቅ ትኩረት ተሰጥቷል። ከለውጡ በፊት እንደምታውቁት ፖሊሲያችን ገጠሩና አርሶ አደሩን ማዕከል ያደረገ ነበር። የኢኮኖሚ ፖሊሲያችን የሚለው ለከተሞች ብዙም ትኩረት የሚሰጥ አልነበረም። በአሁኑ ሰዓት ግን ከተማ እና ገጠር እኩል ነው ትኩረት የሚሰጠው። ቢኮዝ ከተማው በራሱ ነው የሚለማው፣ ገጠሩ በራሱ ነው የሚለማው። ይህም በመሆኑ በተለይ ከተሞችን ደግሞ ለማሳደግ ሰፊ እንቅስቃሴ ተደርጓል። Wixineen haaraan kun rakkoolee walitti hidhamiinsa magaalotaa fi baadiyyaa oomishni hanguma dabalu indastiriiwwan magaalota keessa jiraniin qindoomina dhabuu magaalonni pilaaniin durfamuu dhiisuu fi giddugala magaalotaa dulloomaa jiraniif furmaata ta'a. Kana malees hanqinaa fi qulqullina manneen jireenyaa, seera maleessummaa bulchiinsa lafaa, guddina magaalotaa waliin ginnee fi waliin tumsine, hirmaachisummaa dameelee dhuunfaa fi hanqina qulqullinaa, magariisummaa fi miidhagina magaalotaa giddugaleessa kan godhate. Hoogganaan waldaa waltumsa magaalota Itoophiyaa obbo Andu'aalam Xeenaaw hariiroo magaalotaa cimsuun muuxannoo akka walii qoodan gochaa jiraachuu himan. ትብብር መድረካችን በከተሞች ዘንድ የሚታዩትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማነቆችን መቅረፍ የሚያስችሉ በርካታ አማራጮችን በመቅረጽና መድረክ በማዘጋጀት ከተሞች የእርስ በእርስ ግንኙነታቸው እንዲጠናከር በማድረግ እንዲሁም ከሌሎች መልካም ተሞክሮዎች ካላቸው ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት ከተሞች ጋራ ግንኙነት በመፍጠር የልምድ ልውውጥ እንዲኖር አማራጭ መንገድ በመፍጠርና በመቀመር ወደ አባል ከተሞች በማስፋፋት ከተሞቻችን ልምድ የሚለዋወጡበት መድረክ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል። Hooggantoonni magaalotaa marii kana irratti hirmaachaa jiranis imaammanni misooma magaalotaa haaraan qophaa'aa jiru kun hudhaalee mudatanii jiraniif furmaata ta'a jedhan. Magaalli karaa ariifataa ta'een akka inni guddatu keessumattuu dinagdee qabu potenshaala magaalli tokko qabu adda baasuudhaan dinagdee magaalli kun qabu walitti fidame akkamitti magaalli guddachuu danda'a kan jedhu galii irratti ta'uu danda'a. Qabiinsa lafaa magaalota biyya keenya keessatti keessumattuu baay'eensaa lafti iddoon itti saamamuun jiraata ijaarsa seeraan alaatiin lafti immoo qabeenya guddaadha magaalaa keessatti. Kanaaf itti fayyadamni lafaa kunillee akkaataa kamiin fooyya'uu danda'a kan jedhu sirna kaadaastaraa magaalota keessatti akkamitti diriiree lafti magaalaa keessa jiru karaa mobaalaayizd ta'een karaa sirrii ta'een akkamitti magaalli itti fayyadamuu dandeessi kan jedhus keessatti haammatee kan qabu waan ta'eedhaaf wixineen kun hojiirra gaafa oolu iddoo guddaadha kan inni qabu guddina magaalaa damee hundaan waan ta'eedhaaf baay'ee wixinee murteessaadha. ከተማ ልማትና ፖሊሲ ተግባራዊ ከተደረገ አንዱ ከተሞቻችን በጣም ዘመናዊ ከተማ እንዲሆኑ፣ ሁለተኛ በርካታ ህዝብ የሚኖርባቸውና ምቹ እንዲሆኑ ያደርጋል። በተለይ ደግሞ ከብልጽግና ሀሳቤ ጋር አንፃር አገልግሎት አሰጣጣችን አጠቃላይ ከተሞቹ የመጀመሪያው ቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረቱ እንዲሆኑ አገልግሎት አሰጣጣቸው ከቴክኖሎጂ ጋር የተሳሰረ እንዲሆን ያደርጋል።
ሁለተኛው ሌላው የአየር ንብረት ለውጥ ከተሞች ብክለት በመፍጠር ቁጥር 1 ናቸው። ስለዚህ በከተሞች ዙሪያ ላይ ደግሞ የሚሰሩ የአረንጓዴ ልማት የመናፈሻዎች ግሪን ኤሪያ በአጠቃላይ ብልጽግና በቁጥር 1 ደረጃ አድርጎ የሚሰራው ስለሆነ ከዚህ ጋር አያይዞ ይሄ በፖሊሲም በስትራቴጂም ከተቀመጠ ከተሞች ይሄንም ተግባራዊ ካረጉ በአጠቃላይ ለነዋሪዎች ምቹ የሆኑ ከተሞች ይፈጠራሉ ብዬ አስባለሁ። ኬሱማ መጋለ ኬሰቲ ዲሞኒ መጋሊ ከን ሆገነሙስ ቀብዱ ቢፋ አመያቲኒ ቴክኖሎጂዳን ደገረምቴቲ ከኒ ገገፈሙ ቀብዱ ከናፍ ሰኒን አለቲ ቢፋ ዱሪ ሰኒን ደምነ ሆጀን ባየ ረኮዳ ሰኒፍ ጀቻ ባየኒሳ ስማርት ሲቲ ጋፈጀኑ ውጂወን መጋለ ኬሰቲ ወጀተመን ሁንዲ ቴክኖሎጂዳን አካታቲ ደገረማን ይረቲ ወጀተማ ከንቱር ከናፍ ኢማመተ ከኡምሳ ከነስ ጋፈ መጋለ ኬኛኒስ ውልብረ ቀብሲስኒ ይላል ዲሞን ስማርት ሲቲ ጎቹዳፍ ረኮታን ወካኒሞ ሁዳታን አስኬሰቲ ጅሩ የቹዳ ከናፍ ኩኒ ፈለሆ አርገቴ ጀልቀቢ መጋላ አዳማ ኬሰቲ ጀልቀበሚ ኩን መጋሉ ተብራቲፊስ ፈኬኘተኤ መጋሉኒ ቢፈ ወልፈካቱን ኢማመተ ከኡምሳ ኢማመታ ከነ ኬሰቲ መጋሉኒ ባኢን ወልቲ ሂዳሚን ሰንቀበን ወልደገሩን ባየ ሂንቱር የቹዳ ከናፍ መጋሊ ብይ ጉደቹ ከንደንዴሱ መጋሉኒ ወልደገረን ከኡምስ ጉዲና ብያቲስ ባየን ኢሳ ዲነግዴን ባየን መጋለቲ ከኒ ጅሩ የቹ ከናፍ ኢሳ ከነ ወልደገሩዳፍ መጋሉኒ ወልደገሩዳፍ ወሊን ጉደቹዳፍ መሪን ኩን ሙርቴሳዳ ከናፍ መጋላን አዳማቲስ ውጂወን ስማርት ሲቲ ረቲ ጀልቀብድ መጋሎ ተብራረቲስ በበልአቴ አካታቲን ወልደገሬ መጋሉኒ ጉዲና ብያቲፍ ገልቴ መታው ፊ ደንደ ከገልቹ ደንዳኒፍ ልቹ lakkoofsi jiraattota magaalota Itoophiyaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2030tti dachaa 3 dabalam. Kanaaf qabeenya humna namaa kana fayyadamuuf haalaan qophaa'uu gaafatam. Imaammanni kunis kanaaf haalota addunyaa bu'uura godhateeras jedhame.